Dottore! Ovdje igra za trepa. Dovedete na prvi polufinale natpreval po ekipi Dana Marquez i ekipa Gospodsko prema Jumper Kemet. Manto Ljubac. Kiriga za Manto Ljubac. Ajde, Kirez! Ajde be! Gledam. Ma nemoj da mi prodaj. Sosi nosa! Bili probao, pakamo praši. Ajde, Kire! Manto Ljubac. Stare će ta šipit zbjeda. Šipičkim kriterijima. Treba da ovo je. Ovo je Mika Horel od nas kurvi. Digla. Kasa za znamo. Ajde ti od pripor izvini na ona ridovi ne živeš da ti on loviš listu.
Ovo je što gledano, što da? Ajde, dobro je, dobro je. Faul, jumper Ejmana. Shoot! Shoot! Ekipa Galantis povedala sa s vremenom. Hajde, kre! Roman doveše pomlaka, ali takaša. Marko povedala sa 2 vremenom. Da беше 20 bila sposobna.
Ajde, na makedonski isto. Vrhov Markus. Vrhov jumper. Ajde, kume! Čovjek misli da može primati. Budri je pojako! Ajde, Ljujet! Ma ne ostavljam! Timeout sportsko prema Čampeleva. Simuliса Сцеников на Discovery СК 9858 Белога, Търновидна школата. СК 9858 Белога.
Sportsko prema Čankar, Trifo. Timeout, Marcus. Idem, ja?
Ja sam onda ispred. Stari mi ona. Od grupe do nokauta. Ajde, trajmo. Vodi već svršeno vikete može ne. Tebe dam skoro. Ajde, idemo! Šut! Stiši gove! Bravo! Igra to je. Ovo je 19 ga malo, ja? Njemu davaj, njemu davaj. Bravo! Sedam piva, će zbopali rakije. Amazi, brani možda treba. Ista! Ajde, sam! Ne, no, puno! Kire, ikinci yola devre. Boyaska mı devre? Boyaska, çok tamam. Kilo, sırayı. Ajde se! Ajde, kontra me! Sam! Četvrti faul sportskog prema Čamperena. Svi košte! Skini mu gi noža. Šut! Gledaj malo. Sam! Bravo! Ajde, ajde, ajde! Manto Ljubac. A, okej. Vrati gove! Bravo!
Сега, прекрши го. Hajde! Hajde! Започва последния от първото полувреме. Бързо на курви влезе към майката си да Линия. Сам! Держи я! На първото полувреме Мартис Спортско премационно Елемен 2:1.
Bajan samo ima primi Vratović, gdje sam sam Dilović. A upravo je topno. Vrtan. Bolja gledam to. A već je jedna Koga bolje vikam, a ne igrame za ništa. Ma bene se prekršuva. Kad ću ga mene gostinu za da ga mi iskršuva. Ovdje, brate, neka te pate na suje. To nije, ovo je što je. Djeca da iskoče. Znači jako nego donesem preko. Idemo kod domu. Moram da će kralo ono. Ja sam da kralo ono. Jordan'in mora. Mambat. Erimi. Boče. Ja pio. Ajde Sava, ajde! Bravo! Parpalvatus. Tira medla devojka. Скати го ме, сам ме развайте да изкушим и О, немаме така не е убаво. Ajde, trove! Ajde, treće! Treći igre, treće! Proti gove! Skini mu go 10! Parfal, sportska prema Čampara. Vrati su spreme kako je Gdje pa gove? Aj, pinti.
Evo vezano. Ja troćemo napad. Će Gebera vodi. Kirigol! Ajde, treće! Brani me! Direktor troćemo igora. Dajte gomala u te slove. Ajde, trole! Idemo na golman. Dawaj, wy! Bravo!
Судијаме брзо, а патика. Мамо бе. Počeo se, bori ga. Prvo je to ti gleda. Stigli, ajde! Bravo! Ajde! Šutni! Baš će utri ga da mače. Ama kosovski pari se. Tamo da igraš, kako će praviš me, nigdje. Tamo kad gubi, a da mu je na majka. Mače, mam ne bušama. Vidi! Šutelo! Gdje se trudim je? Na linija me pene! Od keće to ne gledam. Ajde! Bravo! Bravo, udri ga da sve bravo. Hajde! Pazi leđa! Skrati go be! Hajde sam! Bravo! Utepaj go! Ubi ga me, malo. Sega! Čomar! Bravo! Džabe ste došli da se gledaš i nemamo svi isti se Oj, devetka, ova Ramazan Bajram što mu je da mu je on. bliže pomegi se. Bravo! Sve isti se. Učili su bratučeni se. Samo nisko i visoko bliže. Ajde, Nagni ovaj na gol. Markus, red foul. Ne tako! Bravo!
Šut Bendonen. Neće biva pičkati mater. Sada tuneri fila. Kaži se od futbol, vrati se na donere pičkati mater. Izvedi! Ove, sudija! Ajde, trče! Ajde, gol! Bravo! Četvrti faul. Prezeći, bravo! Ej, Duman iskoči me! Bravo me! Bravo! Svinsko korneš pičkati mater! Drvimo Za ekipa Trčander 1. Šta se pesti da dobijemo? Vrati se na doner! Ne me pali! Ne smije mene! Čim si me? Are, nemoj tako, Deki!
Samo neka se loži. Bravo! Nema što je. Ajde, Zuki! Vajde, Buraka, vajde! Ajde, Zuki! Ajde, Stranče! Francesquinho, ej! Neki, sviri ko što treba, neki ko što treba! Bače, pa nema za gušave, neka sudi ko se prema. Ako dobro, bače. Sudija! Baba Gina, Dirci, sudija! Čekaj, Baba Gina, premije vam šiptarsko. Vidi pošte! Ajde već! Hey!
Сигурно сме sve što si uradio. Odmite na kurvi se radi. Da gi vezam za nose. Evo gdje pred tebe trojica dolazi. Ajde, kratki skozi dobivate! Šul, kire! Rebrakis daje Ajde, Svinsko! A me ne vredi za ovije rebra, pa isi šta Ajde, zadnja minuta je, alo! Ajde, bebe, da se toče mi, da se vedamo. Riši! Kraja od partije sportske prema Čapar, 30:1. Čekaj Markiz Zvoje finalist. Po četvrtak od 21 časa se igra prva za treto mesto bo ekipite na Horizont Fox i sportsko prema Čapar, a finalето е во сабота од 21 часот Месаница Кечек против Маркиз. Kire, go primi!